Thessalonica khwami sin Paul chakuat pakhat nak bimhai sa chatial tu Paul chakuat mi Thessalonica khrifa bu chatial kum AD somalakhat Apostle Paul le Timothy avoini nak khwal antlon lewa Paul ni Macedonia authong kha langnakin Troas a amhu Apostle dalhairuk changruk in changlei khat chang ka jun Aegean really chu antan e thongtha chim oka Macedonia chun ankal shamnak fak pilaka Philippi a khrifa bu anvadir dalni changni Apostle dalhairuk changlei ni in changsomli John nichwa thanglei a ankal i Macedonia Philippi asimi Thessalonica a andra chukhopi chu rilikam a le Rome le nichwa le ram petlai naklampi chunga a ummi khopi asi cholet chhrol tu nani valai munzakip in anpan mi khopi asi pathian ni Thessalonica mi cheu khat chu akham nai thongthanin annun fak pi in athlan nai chu anzup nak thong tha chu anram achuldi long silowin anram lang tiang han athang dalkhat changriat dalli changsha Thessalonica khwami ithlan nak hi foizang te in achangmi asilo Apostle dalhaisari changkhat in changsha missionary nani jumi na kha sabat ni nithum kheng te an sinagoga an chon piak nanak in a thok mi ase bekam hlun ni zaitinda messiah khenchi asilai nak le tho thanter asilai nak kong achimchung nak kha anhu sakna Nazareth khwami Jisu chu bephuan chung nak clinter tu asina kha an fiat na Jew chewkhat ni anzum long silawin gentle mina chung i thong thani rian atuan ning chu khro har chin chin ase dalni changhlaili siman selo azumdu lo mi Jew chewkhat nani shamnak fak pe in an chuater missionary na chu an irwa nak in tuan dewa an khwa chu an chuata a her dalni changlei nga changlei ruk chitichon Thessalonica zum tu na chu harnak lak I kaltak an haucha zaitinda khwa an ruk saklai tia Paul chu khro harngai in a chucha ethan I a leo a anzumnak thontar oka Timothy kha a heithla dalthum changkhat changni Paul chu thanglei Corinth avungtlon hnuwa Timothy ni chun azul than Apostle dalhairiat changa Thessalonica zum tu na chu boipa du ningte in annun ningkha Timothy ni Paul chu achim dalthum changruk chu thong tha athai leo AD somalakhat Paul ni Thessalonica chakwat chu atial hi chakwat hi thanhia thankho ase amasabik dalthum chunga Paul ni Thessalonica khwami na sini rian arak tuan ningle chu chung in chon ok thil kan mu anhu bik dalni chunga khri avoini nak arat than lai nak khe petlai in chon piak nak kha alangter pathian ni Paul thinlung chunga rian atuani shamnak a ingmi zumtu na sina hi chakwati atialter he chakwat ni hin ama pennak chunga le asunpa nak chunga akan autu pathian he atlak in kanun kho nak nga donglo in tha akan pek dalni changlei ni dalkhat nak biak chhat nak Paul Silvanus le Timothy ni pa pathian le
boipa Jesu Khria a ummi Thessalonica Khrifa buna nansina cha kan in kuatna Pathian kan pale Boy Jesu Christin in arami vel le dai nak chu nan chunga ko se thong thamual kan thacham naka kan intal zungzal na I nandi lak kong a Pathian kha kan lom zungzal zum nak ruanga rian nan tuan nak dot nak ruanga nan rethei nak le kamboi pa Jesu Khria nan ngai mi ro chan nak ruanga nan ngai mi lungsaw nak na kha kan Pathian le kan pa maya azungzal in kan phil na lo dot mi ulanaw na Pathian ni anthim na nak zong kha kan ngal zaicha tia kan thong tha kha nan sina bialong in aphan lo simen selo huham thon nak le thrau thiang le ifian chikchak nak he nan sina aphan mi ase chon nan ma ruanga zaitinda nan laka khwa asami minung kan si kha thate in nan kan ngal fian mi kan si har nak tampi nan ingko na in thrau thiang lom nak he abia kha nan chawi kan nun zia le boy panun zia achong tu a nan ichang chucha a Macedonia le Achaia khwa I a ummi zum tu vial te na ni zauchun tlak nan si zaicha tia boy pabia nan chim thong kha Macedonia le Achaia longa silo in munkip a athang I Pathian nan zum nak ni khwazkip kha achul di cha kan ni chu zaiman kan chim her tilo zaicha tia nan sina kan intlon na ningkong le zaitin da CSL in Pathian sina nan imer I anung mi le aman mi Pathian nan riat ning le aralai mi thinhun nak chung in akan luatar tu Jesu methin halak in atho ter I van in arak tum lai mi afapa nan nga nak vial te kha an ma shim shim ni an rak chim di kau chang dal ni nak chu cha ulanaw na nan sin I kan intlon na chu pakpalong asilo kha nan ma shim shim ni nan ngal ko simen selo nan ngal ban tukin Philippi a har nak fa pi in kan ingi ningzak tukin an kan tua nu mana kan Pathiana kan ral athai Pathian thong tha chu nan sin a har sat nak tam pi he kan chim zaicha tia kan in forfial nak na chu PLP du nak le thian hlim lo nak le hlan thoi nak in tua mi asilo simen selo kan ni chu thong thapor tu dinga Pathian ni atlak in akan chawhlan ban tukin minung du ning silo in kan thinlung akan heksak tu Pathian du ning tu in kan chim zaicha tia nan ma zong ni nan ngal ve ko ban tukin zaitik mana faknak biamen le hakko khuzar nak biamen kan man lo kha Pathian shim shim ni angal ko Khri apostle kan si ban tukin nol pek nak nol zong kan ngei ko na in nan ma sin zong in si se midang sin zong in si se minung sunpa nak chu kan kol lo siman selo nuk adin liomi nuni afale azo ket na ban tukin kan ni zong nan laka nem te in kan nung chuti chun kan in si her tuk hring hran na I kan dot tuk mi I nan hun chan cha a Pathian thong tha lo man silo in kan nun nak tiang man kha cheu kan in du na chu cha ulanaw na kan rian tuan nak le kan ri thai nak vial te kha nan ngal ko chon a ho nan cha mana thilrit kan si sual nak ngalo chun zan in rian kan tuani Pathian thong tha kha kan in chim na
azumi nan ma laka zeitluk inda thiang him te le dingfel te le sual phot ok umlote in kanun kha nan ma shim ni nan ngal i pathian zong ni angal ve pani afale atua na bantukin zaitinda tha kan in pek na le kan in hem na le anolte in kan in nol na kha nan ngal chu ama pen nak le asun par nak chunga anaw tu na pathian he atlak mi nun nan ngai kho nak nga cha asi pathian bia kan sin in nan thai mi kha nan rak chaw hlan tika minung bia men bantuk siloin pathian bia chu betak asi nan ni azum mi na chunga rian fak pi in atuan mi pathian bia tu kha nan chaw mi asi cha pathian chu ngol lo in kan thang that chu cha ulanaw na Judea ram i Khri Jisu chunga a mi pathian Khri fa bu nun chong tua nan chang zaicha tia anni zong ju mi na sin in harnak an in bantuk in nan ni zong nan ma ram mi sin in harnak nan ingve anni ni boypa Jisu le an prophet na kha an tha na i kan ni zong an kan shem pathian lung an tong lo i mi vial te he an iral gentle mi na zong kham an sive sual lai tia an sin i thong tha chim kha an kan kham chiti chun an sual nak aliam tar chin zung zal ko chucha pathian thinhun nak chu adi nak in an chunga atlung siman selo ulanaw na kan pum chun chan toy te chung i then man usilo kan thinlung chun kan i then lo nan mui mu lai kan i ngai tuk hring hran i kan i zuam chucha nan sin rak klon hi kan du tuk keima pol hoina chu atu le atu ka tim na in satan ni akakham kan boy pa Jisu Khri arat than tika amai kan irwa chan nak asilawa kan ilom nak asilawa kan i pholhot pi mi luchin chu zeida asikun lai nan ma kha nan silai lo mo chucha nan ni chu kan sun pa nak le kan ilom nak nan si dal thum nak boy pa a fekte in diru chucha adong naka chun kan chal ti lo i ethena kan ma long tang usilo Khri thong tha i kan rian ton hoile pathian rian tuan tu kan unaw Timote tu kha nan dir hun fetar oka le nan zum na kong i thapek oka rakha tu kha athala tia kan ruwa chu hi tem hin nak ruanga hin a homan nan ilet sual nak nga lo cha asi zeicha tia kan ni chu chubantuk tem in nak tur dinga tinchi kan si kha nan ma shim ni pai nan hal kau kha zeicha tia nan sin i kan umleu a pai harsat na kan in lai na kong kan in chim chang kau na i chubantuk in achan tak tak kha nan ma zong ni nan hal kau chucha hiruanga hin tukfor tu ni azaitimo in an tukfor na i kan rian tuan nak vialte alak asisual lai ti ka phan cha ka hak khau ti lo i nan zum nak hal du a Timote chu karak kha siman selo atua chun Timote chu nan sin in kan sina akir chang i nan zum nak le dot nak mu kan indu na bantuk in mu nan kan du ve nak le azung zal in nan kan philo nak thong tha zong akan phor chucha ulanaw na kan rethai nak le kan han nak vialte a nan zum nak ni akan nem chiti chon nan ni zong boy pa i fekte i
nan dira chun kan ni zong kan nung ve nan ma ruanga pathian mai kan ilom nak vial te cha zailom nak da pathian chu kan pek kholai nan mui kan in mu na nan zum naka acham baw mi tlamtling te in kan in chap piak na nak nga chun le zan in fak pi in thla kan cham atu chu kan pathian le kan pa shim shim le kan boy pa Jesu Christ ni nan sin kan phat nak nga lam kan hroi ko se kan ma ni kan in dot na bantukin pakhat le pakhat nan i dot le mi vial te nan dot nak na chu boy pa ni thantar in tamtar chin ko se chiti chun kan boy pa Jesu Christ chu ami thiang vial te na he aratika kan pathian le kan pa maya nan thinlung chu social ok umlo in thiang te in nan fetar kholai dalli na thian hlim nak anok nak bika ulanaw na zaitin na nan nun ok asile zaitin da pathian lung nan ton kholai nak vial te chu kan sin in nan chaudi chang bantuk khan nun chin chin ok a boy pa Jesu thong in kan in nol na kan in for na zai cha tia boy pa Jesu thong in zai bantuk nol pek nak na da kan in pek na kha nan ma ni nan ngal ko zai tin tia nu le pa sual nak isumi thiang te in hi pathian du nak asi chiti jon ahaw po ni ama le a te kha thiang te le upat nak in angai ok asi kha angal ok asi pathian angal lo mi gentle mi na bantukin hordu riam nak a kan man ok asilo chucha a ahoman ni a unaw chunga chan tha ilak in hi konga sual nak atu ok asilo zai cha tia ahlante in ralrin nak kan rak in pek chang na te kan rak kan khan chang bantuk in boy pa chu hi bantuk thilvial te konga lerul tu ase zai cha tia pathian ni akan au chu thurnom dinga asilo in thianlim ding cha tu a asi chucha ahauman hi chom piak nak zai arel lo mi chu minung silo in atharau thiang akan pe tu pathian zai arel lo tu kha asi siman selo unaw na dot na kong tua chun nan sina cha katial kha ahawlo zai cha tia pakhat le pakhat idot ding chu pathian ni nan ma shim shim kha an chon piak chang na chon Macedonia peng a ummi unaw vial te na chunga chu nan tua tak tak siman selo ulanaw na tam chin chin in nan tua nak lai chon nol kan in pek chang na bang khan nan ma le nan thil na kha ruat in nan kutte in rian nan tuani dai te in nan nun kho na nga izuamu tia kan in nol na chuti chon leng le mi na maya ning chang te in khwa nan salai chambao mi zai man nan ngai lai lo khri rathan nak chucha ulanaw na ruachan nak angai lo mi na bantukin nan ngai achi sual na khalo anghil chang mi na kong zaiman anghal lo mi si kha kandu na lo Jesu chu athi athau than ti kha kanzuma chon Jesu a anghil mi na zong kha pathian ni Jesu he arat pi than te na lai chon hi boy pa bia in kanchim na kanni anung ni kan boy pa aratiang atang mi na ni anghil chang mi na kha kan chokat na lai lo zai cha tia boy pa shim shim kha
o thong thang pi he van mi ngan bik o thong le pathian mu ko tum thong he van in arung tum lai kriya mithi na kha an thau masalai John kan ni anung ni atang ko mi na zong anma he chun mun khatte in boy paton oka khodoma khin choi kan silai boy pa he chun zungzal kan umti lai chu cha pakhat le pakhat hi bian ha hin inhemu dal nga na boy pa ni siman selo ulanau na ni le chan kong tu chu nan sina cha i katial chu nan her lai lo zai cha tia nan ma shim shim ni boy pa ni chu zan tim mi fir ban tukin arat lai kha tha te in nan ngal mi asi chu cha anni ni dai nak le him nak ko anti leo a nu fa poi mi naw ngan fa ban tukin ro lo pi a ro nak ni an chunga atlun no na lai ahoman an lut lai lo siman selo ulanaw na muinak chunga aum mi nan silo cha chunia chun mi fir ni an law tar na bantukin nan law ok asilo nan ni chu cheu nak fa le le chu ni cheu fa le nan si kan ni chu muinak fa le le zan muinak fa le kan silo chu cha kan ni chu midang bantukin kan I ok asilo siman selo kan I hlau I ship shiau te le ral ring te in kan ok ase zai cha tia a it mi na chu zana an iti ari mi na chu zana an ri siman selo kan ni chun minung na chu ral ring te in kan ok ase zum nak le dot nak tang kham le kham nak ruwa chan nak kha luchin ban tukin kan ichin ok asi zai cha tia kan ni chu pathian thinhun nak chaudinga akan khawki mi kan selo siman selo kamboi pa jisu khri thong in kham nak chauding tua akan thimi kan I hlawa sise kan I ngila sise ama he mun khatte in kan nun kho nak nga kan cha athi chu cha atu zonga nan tu ban tukin pakhat le pakhat tha pe ulo pakhat le pakhat nan than nak nga ibomu adong nak becha chon ulanaw na nan ma laka rian atuan mi boy paruanga nan chunga a I an chim shing tu na kha upat na u tia kanol na chon an tuan mi rian ruanga dot nakin fak pi in mai za na ulo nan ni zong pakhat le pakhat ramte in ulanaw na atu chu ukho asilo mi na kha rarin nak pe na ulo alung adong mi na kha thazang pe na u ader thom mi na kha bom na ulo mi vialte chunga nan lung saw ko se tia for fiel kan indu na auman pakhat le pakhat thatlo nak kha thatlo nak in ilerul hla u siman selo thil tha tu kha pakhat le pakhat chunga sise mikip chunga sise izuamu azungzal in ilom ko u azungzal in kha cham u zai thil po chunga lunglom nak chim ko u zai cha tia chu khri jisu chunga pathian ni nan cha adu mi asi thrau kha mithla u bepuan na kha zai re lo in la u zai zong vialte kha neksak di na ulo athami kha fekte in itlai ko u thatlo na phun po kha shial ko na u dai nak pathian shim shim ni nan sining di lakpi in thian tar na selo kan boy pa jisu khri
aratika nan tharau le nan nun nak le nan pum chu social ok umlote in kil veng kon ha se nan ma an out tu na chu zum tlak mi asi cha chu zong chu ama ni atwa ko lai ulanau na kha kan chan piak ko u naw vial te kha hnam nak thiang he biak chon na hi chakwa thi athiang mi ulanau na dilak sina rel piak ok in boy pamin in nol kan pek na kam boy pa jisu khri vel ngai nak chu nan chunga ko se amen.